Kanong se Sports Social and Culture Club hapo ka jinglam jong president ba Daniel thank you ha ka singar ki laprai pai ba yeki jersey ki track suit bat kumju yeki tiari le kai jong ka ken hun na ka benta ka limpung le kai Mikhail State League ka ban sa sang no shen min tau panai yeki ni ki jersey laprai pai ba da urang ba shnong kanong se ba my rank thank you ring card ka jingdon lang doctor in charge ka Shastri Memorial State Dispensary Laimia Dr. Jailing do ki rurang ba bat kumju ilong kami jong ka shnong nalor ka jingdon lang kinong ile kai pat kinong shnong uba danian ulapan manaru agani ka sngi bagidan hadu sangun kirang ile kai baka club kala sai nakabenda gani ka samay pat kini ki kentup yo shin Stevenson soktung na ka shlong la jong nangta ubabit lang walang na lang sning u aibyang mami nongneng na Kickstart FC padru uban rap lang pengrom na molai es agani ka juga sngi ka club kala plai pai baru ya ka jersey na ka benta ka kenhoni le kai basketball jong ki kenthe ka pa pen kre menta ban shim benta ka lempung le kai ka ban stang no shen pa pelong da ka kesu nang ta kladon ru ka jingpen ko buram ya ka viram jinongsi ka bedai ka thei le kai na ka te ka shnong ka blakhur takama renang haka Khelo India Tribal Games haka limpung ko apjingi kabadang shula shen ha Chhattisgarh kaliang ka klom kalapan ithu pad baru yaki samla na ka shnong ki ban mi ban ai reng haka limpung ile kai football hamadan pulo haka SSA 4 division mentau snap kran bikila pathai ko bon uba Daniel ulong ba ka jingmi ban ai reng menta haka MSL kalong kum uwe pan umau jam nakabenta ka kinhun haka limpung kaba kham he bat kaba kham e kaba kinhab pan tinju bor pat bat ki kinhun ni le kai kiba kham khlan bor na keleng ki benta jokache ya ni kajing khot duni mentas ni ni ka jingalang barit ga bar snong bat ki senglong kumi bat ki BDP bat ki katu kanengut ki riurang ba ki long kemi jong snong bat ke jingdon lang jong ki coach ki player jong kanong se sports club kalong ba ni pelat ki jersey jong snam arjar atndrio namar kedua jersey ke bagi pong majim snam ka first division bat champions cup bat sekim kini ki bagi lapong la arsenal lenter ti bas ngutuna ke bor kalong kanong se mata snam hadian ba ka SSA kala propose ndru tuli ki team na ka Shillong Sports Association dia kanong set ro kadi gawe ni team banyo penyekun ya kami Mikhail State League ke banlong mentau benai te haluar kata ni sadon so kita ka jingdon kam bangin hapan sim no di jersey betmain namar ngilasain kambun di player ro te kadi ka sai su ka problem bat kila jot ro sekim menakan dia bagi dia kai ni ka tahu ni hot bentang segi di small program berit bangin release di jersey jong ka sports club mentau senam ni play tai teli di jersey ka home jersey kadai ka rong jong lama jong nok sehi balong sky blue ka away jersey kadai ka rong sao bat ka third kit ka bangi snam dau snam pat kadai ka barong yong stem combine bin sai e bila e ki video berpelai punya tinggi le third kit ro in case ngidon menu ka dia clash bat ki nu ki team ro ngidon option ban phong da ka third kit ro bat ya ni ngila yo approval na ka Mikhail State League komiti padru na Shillong Sport. Tahu sedang kanok se ngiyo ban sign yo striker jong ka lejong I League team menswa o Shin Soktung layo ban sign dan ngiyo ban sign yo Aibyang Mame Walang o de player bel akai na Kickstart na Shabar club ngiyo ban sign yo Babit Walang balali represent ya kami kalia under 19 sa France macam senam belawan ra ka jingjong bat ngiyo ro ban sign yo player center back jong mulai ban rap lang pengrup badai na mulai sports club bat ngila yo pat ban sign bat kanok se dan re ngila sign du ya ka kontrak padu baby Sunday Marngat beri player SPL jong lajong re hadi tu layo kampulit no mata muda nak training di umla Ashu Benwan di kemut jam tahu snami ngi sign sangut ki player bat nadut dapat ke MSL kindon di club bahe iban put kontrak hu April di nam tak SPL ngin sanang sign show buat sa laingut ki player ngin kun ya SPL kamdi ka basuk ngin penkre kat bangi penkre ngin penbit penbiang ki player kat bangila penbit penbiang hari ka syong pat akar ko mila kai ki player
ngilap ya ni ko masikim kapor bangilek sikim ni sungtu at kapor mga akong presiden ngasu perkhat ba kan ka exposure ni menginyo ya ka sabar majala andai hadir menginjob ya first game bersya ya Himalayan Gangtok tim ko bakhlain the local team dan ngasutu pangidon ka jingkerman na player dan ngistang pan yakun bagi tim kum ka Eastern Railways ngikun ya ka tim kum ka BSF final but kamtam lele ya garat panda ka semi final ka bade nang tu na po jor thang hina sikim apa crowd udon lut ben kersane ki andai bangi job ya ki pat ngi sutu ba kadai ka jing trace tom jong player ka jing ku jong play bangi yo ya ka jing li jong pi ba piong sko no mentau snam ru ngi sko kum ju hi hoi ngi don kata ka confidence ki player tambah ki tim pat ki ba shim mentah ka MSL ki tim ki ba top sudah na po ki district ba na ki association ki ba ngi ngat try ngat mentah group A ka badai ka kimusyang at kung jing tiap ki kadai ka top team jong ka Premier League na po joy kadai ka tim ka baklan ha ingin numla man hensting ya kanu no ka tim ro in happen trace tom shu ngilas dang ya practice mentala sebenarnya steng ban ngai apo ka jinglam yung coach ni in trace tom ban ngin persang ba ra ya job ka ni SPL ka ni ka MSL man tin ba ni lapoi siya kadai ka MSL wa siya ka SPL mentau snam ti ngi sutu ba buon hi kipri nong snong ki kimi lenti bagi kena snong ru kenyo dan bental memang football di ka nilayo ban register saya ka mai ka club ka ba pet ki wei pan sama ka suhap no apa ka jing pet jong sports club ki kalong ka ki norms buat kita ki formalities ki ba ka ai ka SSA bagian hapan pendam ki kriteria ban yo ban register da ko club di kaladon sa Kanongse United Football Club ka bagi kena Nongse hi ki ba po arpo snam kerta ka screening kan salong mentau benai ada pan tap ya ka application apa Shillong Sport Association but ngidong kam ban yo ya ka NOC na ki club are likely na sa Barcelona but nginapan yo NOC na ka Dor Barcelona habyo NOC na kanunu ka sports club pan peni bagi don Kamadan dan hapan peni ya ka year jong establishment jong club hapan i ke bank account hapan i ka registration of societies ka ba nakaliang kinong kitkam jong ka club kila penbiang lun bat kila panen no siru nangi ba ki kwa bandon benta da teng dong se tingila ai ki bat hoi ka usnam ka nong se ka sedon sa food division team bat pan suat kandiat ru ba pilai i mene ngila release u ka jersey jong ka basketball tingini khna ru ki nyele kai menta na try ka tournament banding ko made jong ka Kasih Student Union bagi nyekun bat ngai ba kinwan ra ru ka buram ya nong se kaliang jong basketball player basketball ki don bade na nong se ru ki de na Barcelona ru PE habangi pej kanong se ni i veron nong se mene ibayo ya bronze medal ka swimming kilo India ni pej ya kanong se ka job ni himsnam ki tournament football first division ka Champions Cup cha Sikkim bat ni pej mentau snam lami sa ka basketball team kendi i habar jo ni ka hall bat bangi yang ni ka hall ru ngamla ni klam na ka jing pau ka jing songo yo chief minister jongi kondat sangma bana ini madan i bamde i standard size ground di tan futsal ground ni practice na kani kamadan hadu penginyo ban khor di kani ke jingjong kani ke jingi i jingai ke jong chief minister ban kuman siong do ban pej ban kersan ya kani ke sinong nong se ke jongi bani i jingai ba wat ini madan hang ni madan basketball hang ni bangisna na ka CMSDF scheme hakador khat riulak kan ka ngisna kani basketball court permentang layu man penmi ke tim lejong tengah pan ai kublei ya sarkar Meghalaya bakala le sha kam ki ba bon dam tai kena samla man develop infrastructure ke leng state bat ingin yo man ban sei gini gi player jong khon khasi khara jong hi nong se bidon bat player khasi berkhoi bat so sorong bat ong bangi de gi khasi bangi la bat kieu chkhmat begini player gini bai lakani klub per na sebar ba mata ki yo man mani lakai pan nong se ta buram bele chau chi minister jong